pozdrav svima, dobrodošli u moj tutorial. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Euro Truck Simulator 2. Ujedno to će biti i jedna uvod u ovaj moj novi kanal. Inače ovdje ćemo baviti o kompjuterima, bit će tutoriala, gameplaya i jedna novina će biti tu, ali tu ću kasnije pričati o tome. Ne želim još da otkrivam šta će to biti, ali bit će jedno veliko iznenađenje. Inače prvo ću krenuti da pravim malo ove tutoriale da bi prikupio malo subscribera i poslije ćemo da krenemo sa drugim stvarima, to će biti jedna tajna. I ništa, hajde da počnemo. Znači prvo što treba jeste da otvorite vaš pretraživač, da li je to Internet Explorer, da li je to Google Chrome, Mozilla Firefox, nebitno, znate već i šta je pretraživač internet, znači. I onda ja ću vam dati jedan link u deskripciji videa, to je ovaj link i vi ćete ući tu i skinut ćete ovu igricu, kao što vidite Euro Truck Simulator. I uz njega dobijate crack, autorun i tako dalje. I sada idemo da... Ovo će iskočiti ovaj prozor. Dobro, uglavnom sada idemo download torrent. I izaberete ovdje da se snimi file. Idemo OK. Kada se skine, kliknete ovdje. Ovdje otvorite ga, ja već imam tu, znači neću opet da skidam. Meni je Euro Truck Simulator 2, evo ga ovdje. I kada se skinemo, dvoklik na taj torrent. I evo što imam ovdje jeste setup. Ovo ćemo sve zatvoriti, to nam ne treba. I idemo, startovat ćemo setup. Ako vam ide sedmica, ovo ćemo se objaviti, napravite run. Izaberete jezik, kao što vidite trebalo bi da ima srpski, ne, srpski ima kasnije u igrici, ali u instalaciji ima engleski jezik. A tako da napomenem da u igrici ima srpski ili hrvatski, mislim da ima i bosanski, nebitno. Ovdje ću ja da promenim da mi se instalira na E, naravno na C neće da instalirate, zašto? Zato što su vam tamo Windows failovi i tako dalje, nećemo s tim da se bavimo. Možete štiklirati ako hoćete, ako nećete. Idemo next, treba nam ikonica ovdje na desktopu, idemo next i install. Sad ćemo sačekati malo da se instalira, nadam se da će to proći brzo. Inače igrica je odlična, znači preporučio bih je svima, ja je igram. Izvinite malo na mom glasu što je ovako malo promijenjen jer sam bolestan i što šmrcam, ali bit će valjda u redu kasnije. Dosta brzo ide, kao što možete da vidite. I evo ga, igrica je instalirana. Idemo na finish. Šta nam sad treba? Sad nam treba crack. Evo ga crack ovdje. Evo ga bin. Sada treba da otvorite vaš direktorijum tamo gdje se instalira igricu. Znači ako ste stavili u D, E ili C ili nebitno koja particija, odete tamo, nađete ovaj folder SCS software, uđete tu, nađete Euro Truck Simulator i ovaj folder bin. Evo ga ovdje. Evo ga i ovdje taj bin. Šta uradite? Uzmete, kopirate ga, uđete ovdje, ovdje ga idete paste, odnosno nalepite ga, idemo yes, yes, copy and replace i to je to, sada ste krekovali igricu. I sada treba da startujemo igricu, evo igrica ovdje, instalirano je sve, kao što vidite. Idemo dvoklik na igricu i ja ću sad morati da prebacim na Fraps, pa se onda vidimo u igrici. I evo nas u igrici, morao sam da prebacim na Fraps, kao što znate, Camtasia, ili ako ne znate, Camtasia Studio ne može da snima u igricama. Ja već imam ovdje, znači ovaj moj file od prethodni, zašto mi je ostao taj save, znači nebitno. I idemo ovdje, ako nemate profil, idete samo napraviti novi, mislim da to znate. Znači napravite novi profil, samo ja dođem u opcije da smanjim malo ovu zvuk jer se plašim da me nećete čuti. Tako, nadam se da je sad ok. Samo da provjerim ja opcije, kakva je grafika, pa valjda će moći da snimamo igrici. I šta sad idemo? Idemo vozi. I molim vas da mi kažete kakav je zvuk, znači ovog mikrofona, zato što sam uzeo neke slušalice i njima mikrofon,
Meni se čini da su dobre i da je zvuk ok, evo grafika je baš onako loša, odnosno meni su podešavanja loša, inače grafika odlična u igrici. To ću ja posle promeniti, ali ovo je samo ovako jedan primjer da vidite kakva je igrica, odnosno da vidite da radi sve, da sve funkcioniše i mislim da bi mogli ovdje završimo ovaj tutorial. To je bilo to otprilike. Subscribe-ite se, bit će dosta videoklipova, bit će i neka iznenađenja, znači jedna oblast koja mislim da još niko ne snima na Balkanu, ja ću krenuti to da snimam. To još neću ništa znači da otkrivam, da mi neko ne bi ukrao ideju ili tako to, znate znači kakve već ljudi ima. Vaše samo da subscribe-ujete, čekate novi videoklip, novi tutorial. Biće tu snimaću i Minecraft i ovako igrice, planiram da kupim novi kompjuter, odnosno da kupim neke delove, uglavnom sa time ću sve upoznati u narednim klipovima i to je bilo to, subscribe-ujte se i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, čao!